KMLA, KMDC. Namar lada ong hi bangin ya jet ya UMLA in ya did utaw kandidat ubasula banwan IP saya nga hakapod election nga try kata swala bakla. Pi kata la bakla sibon. Bat lada uta unong sa jet ro usyembet ba nga kwa banjob election tanda ka bang sulitet ya kinong tebot kata la bakla. Bat kan mau tangaway lada kibalong kumta kinam na Islam. Pimla ba na Islam. Namar kumo pi haka bakado kejing sisyakan pau. Namar banlong unong mikmat UMLA kumo pi kamde ka kam kabingila banle whitewashing. Whitewash sisnam arsnem pila banle. Nrai haka pressure kam tam haka nika expectation jong pai ba ia we pu we meli kabajur ba deng ta bangong pi kejinglong tenrai lane kejingbom nasap utu ubasa jit ku meli kan sapau no